and then mokhalabe ga swantse a sole mogekolo wa gage ga a sole mogekolo wa gage o sola bana mola bana ba boletse le mmabona a dula le yena bana ba le bane protection order le were in the arrest ha ba sonle go ema pele ga gate ha ba sonle go tsena mo motseng wa mara ba ema ba tsena ba ema ba bije mmago bona ga ba monyaka bana ba le ba khweditse le mme ka pa ke ba ka mo gae ka moka a ke tsebe ka gore an ke re nna ke monyala ba se gona nako nngwe go ne le ka mokgwa mongwe go leng ka gona ke shetse ke shilafala moyeng ke shilafala moyeng ke re mmeola ke molese a sepele jwale ka se tsebe gore ga o ka rola ena pele ke nka se moloke le na tate le be le tseba jwang gore motho ke mogotsi ya mogekolo wa lena be ke sa tsebe mare ka morago di ile ka re ge ke shetse ke gobetse ke ja sepetlela ka kgona go tseba gore motho o ke bolaelwa gore ka re ba nyaka mosadi wa ka ano ema mo gare ga lapa nthoga ola monyatsi e ke ano tšhafiša a ntshwara alpi a re motong e master ge ke tsoma ke emestele o la re ke tlo go tlhaga o ne o tlogile distance a šhafiša ka tipa nka ba ntlhabile diot mo ka thuša ke ngwana a buita ka moraga a tswa taolong a mpetsa letsogo le a fita sepetlela ba re ba go ripa letsogo le raketswe eng ka gae mošimane o ba tloga a tswalela le ka mora mmage ke be ke sa re ba le ka kamoreng ya mmage nna a thiba monyako mo kamoreng ya mmage a sa nyako gompona ke be ke šetse ke tšhilafetse moyeng kore a ke lebelela ngwana santse a mo a tla tšee mmage o a nyetseng ke nna gore a wa ge mosadi a ka dumela tše a diriang mo go mmage e be bana ba ge ba dirile na mo go ena